Yes, ikaze rero mwese kuri M24 TV. Reka nongere mbashimire kandi nanabaha ikaze mu nkuru tugenda tubategurira zigiye zitandukanye. Niba utarakora subscribe rero waba wa mbere mu kuba wakora subscribe, hanyuma ukaba wananyeganyeza akazogera kugira ngo rero ujye wa mbere mu kuba wabona inkuru zacu mu gihe ziba zimaze gusohoka. Hanyuma rero byamaze kwemezwa abantu 14 bagaragaweho ibimenyetso bya Ebola mu Rwanda. Nkuko rero tubikesha ikinyamakuru Igihe, u Rwanda rero rukaba rumaze gusuzuma Ebola abantu basaga miliyoni 29. Hanyuma rero muri abo bose bamaze gusuzumwa abagera kuri 14 baketsweho rero iki cyorezo cya Ebola hano mu Rwanda. Guverinoma y'u Rwanda rero ikomeje gukora ibishoboka rero mu gukumira icyorezo cya Ebola kimaze umwaka kibasiye Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyagera ku butaka bwayo. Kuva rero iki cyorezo cyagera ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo hakaba hashize igihe kingana n'umwaka. Hanyuma rero u Rwanda rwo rukaba rwarafashe ingamba rero zo kurinda abaturage barwo iki cyorezo. Hanyuma rero mu bantu bose basuzumwe 14 rero bakaba baketsweho iki cyorezo cya Ebola. Hanyuma rero birimo gusuzuma abinjira mu gihugu, harimo no gukingira no guhugura abaganga batanga ubufasha kuwaba yayigaragaweho. Kuvuga ko rero muri ibyo byose bakora mu bijyanye no gusuzuma harimo rero abinjira mu gihugu ndetse no guhugura abaganga ku bijyanye rero n'umuntu waba wagaragaye iki cyorezo n'uburyo bakwitwara muri rusange. Muri Kanama rero 2018 nibwo Minisiteri y'Ubuzima muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yatangaje ko Ebola yongeye kugaragara ku butaka bwayo ku nshuro ya 10. Hanyuma rero iyi minisiteri igaragaza ko mu bantu 2976 bayiketsweho 2871 basanga bayirwaye, naho hafi 2000 imaze rero kubahitana, harimo abana basaga 600. Urumva ko rero ari umubare munini w'abaturage, urumva ko ari umubare munini cyane. Kuva imibare igaragaza ko 2976 bose bayiketsweho, hanyuma rero bagasanga hari abayirwaye bagera ku 2871. Urumva ko rero ari umubare munini. Hanyuma rero kuva icyo gihe guverinoma y'u Rwanda yahise itangira gushyiraho ingamba zitandukanye zo gukumira ko icyo cyorezo cyagera ku butaka bwayo, ndetse kuva bitangajwe ko abayirwaye bagaragaye muri Kivu y'Amajyepfo ndetse na Goma bihana imbibi n'igihugu cy'u Rwanda, igira inama abaturage kudakorera ingendo aho bashobora kugira ibyago byo guhura nayo. Ngira ngo rero mu minsi yashize ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa munani rero humvikanywe ko hafunzwe umupaka hagati y'igihugu cy'u Rwanda ndetse n'igihugu cy'Ubuganda n'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Akaba rero hari umupaka wahari Rubavu, ukaba rero wari wafunzwe ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa munani. Akaba rero uyu mpaka wari wafunzwe nuko aya makuru yemejwe n'umuyobozi w'akarere ka Rubavu ariwe bita Habyarimana Gilbert, avuga ko bafunze uyu mupaka mu rwego rwo gukomeza kwirinda ko hari uwaba wagaragaweho n'indwara ya Ebola cyangwa se uwari wese ushobora kuyikura muri Kongo, cyane cyane ku bijyanye n'ibihugu, cyane cyane rero ku bijyanye n'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo gituranye n'u Rwanda muri rusange. Hanyuma rero gusa kugeza uyu munsi imipaka y'u Rwanda yose irafunguye. Hanyuma rero icyakijijwe cyangwa se icyakashijwe n'ingamba zo gukomera ko hari uwagera mu gihugu afite virusi ya Ebola akaba yayikwirakwiza mu baturage. Minisiteri y'Ubuzima rero mu Rwanda igaragaza ko mu ngamba yashyizeho harimo gusuzuma abantu bose binjiye mu gihugu banyuze ku mipaka no mu kibuga cy'indege. Imibare rero mishya igaragaza ko abantu miliyoni 29,392 n'abantu 99 aribo bamaze gusuzumwa Ebola. Abo ngabo rero bakaba barimo 34,619 basuzumiwe ku bigo byagenewe gutanga ubufasha kuri Ebola. Nyuma rero Minisante igaragaza ko kugeza uyu munsi nta muntu uragaragaraho Ebola, ariko ko muri abo abantu miliyoni zisaga 29 basuzumye 245 bari bayiketsweho
n'abafitiwe impungenge, ndetse bakaba bari bayitezweho n'abafitiwe impungenge z'uko bashobora kuba cyangwa se bayifite, bashoboka rero ko baba bayifite hanyuma bakaba banayanduza abandi muri rusange. Hanyuma rero muri abo bose basuzumwe muri miliyoni zigera kuri 29, muri abo 245 abagera kuri 14 nibo bari bayitetsweho, nabo abagera kuri 271 bari bagiriwe impungenge ko bashobora kuba bayifite. Hanyuma rero muri abo ngabo 14 harimo 10 basuzumiwe ku bigo nderabuzima, 2 rero basuzumirwa ku mipaka, n'abandi 2 basuzumiwe mu giturage ariko birangira ntayo basangawe. Kuvuga ko rero muri abo 14 nakubwiye ko byatetswe ko baba bayifite, muri abo bose basuzumye rero basanze nta numwe uyifite. Hanyuma rero 10 basuzumiwe ku bigo nderabuzima, 2 basuzumirwa ku mipaka, n'abandi basuzumirwa aho bari batuye mu biturage iwabo. Hanyuma rero kandi Minisante igaragaza ko imaze gukingira abaganga cyangwa se imaze gukingira abaganga, abaforomo, abakozi b'ibitaro, abajyanama b'ubuzima, abakorerabushake n'abahuguriwe gushyingura abishwe na Ebola barenga 5,000. Vuga ko rero bakomeje kugenda bahabwa amahugurwa ku bijyanye rero n'iki cyorezo. Ariko ikindi kandi nawe ushobora kuba uri umuganga uvura Ebola ariko nawe ukaba ushobora kuba wayandura. Niyo mpamvu rero Minisante nayo yakomeje kugenda ikingira abo bose batanga ubufasha rero ku baba bagezweho n'iki cyorezo cya Ebola. Nyuma rero mu cyumweru cya nyuma cya Kanama mu basuzumwe rero harimo 4 bari bafitiwe impungenge, barimo 3 bo ku kigo rero cyateganyirijwe gutanga ubufasha kuri Ebola cya Nyarushishi. Urumva rero ko muri rusange amaze guhugurwa abaganga, abaforomo, abakozi b'ibitaro, abapolisi, abajyanama b'ubuzima, abakorerabushake b'umuryango utabara imbabare, abakora isuku, abacunga umutekano bagera kuri 23,657 bo muri cyangwa se bo mu turere 15 dufite ibyago byo kuba Ebola yageramo byoroshye, ariko cyane cyane mu turere duhana imbibi n'ibindi bihugu bigiye bitandukanye. Ubwo ndavuga rero uturere dukora ku mipaka, nyuma kandi Minisiteri y'Ubuzima yakoreye umwitozo ugamije gukumira, guhangana no gutanga ubufasha ku murwayi wa Ebola ku bitaro bitandukanye hirya no hino mu gihugu. Aho wajya hose rero bakaba baguha ubufasha muri rusange. Nyuma kandi hari ubukangurambaga bushishikariza abantu kwimakaza umuco w'isuku cyangwa se bagakaraba intoki n'amazi meza ndetse n'isabune, kwirinda gukora cyangwa guhura n'amaraso cyangwa amatembabuzi by'umuntu wagaragaje ibimenyetso byayo, uyirwaye cyangwa uwo yishe. Izo rero ni inama bagenda batanga muri rusange ku baturage. Hanyuma ikindi kandi hari kandi kwirinda gukora no kurya inyama batazi aho zakomotse, no kwihutira kumenyesha inzego zibishinzwe mu gihe bahuye na kimwe muri ibyo bimenyetso cyangwa ikibazo badasobanukiwe, bagahamagara ku murongo ukishyurwa ari wo 114 cyangwa bakamenyesha abajyanama b'ubuzima ndetse na polisi. Kuvuga ko rero kurya inyama nabyo ni bimwe mu bintu bakeka ko bishobora kuba byazana Ebola, ariko cyane cyane kurya inyama utazi aho zakomotse. Kurya inyama rero utazi aho zakomotse nabyo bishobora kugutera indwara cyangwa se kuba wakandura iki cyorezo cya Ebola gihangayikishije Afurika muri rusange, ariko n'u Rwanda rukaba ruhangayitse kubera ko ari icyorezo cyagiye kigaragara mu gihugu rero cy'abaturanyi cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Umwaka wose rero ukaba wihiritse hakomeje kugaragara kiriya cyorezo cya Ebola. Hanyuma rero virusi ya Ebola ni imwe mu zikaze kuko yandurira mu gukoranaho k'umuntu uyifite n'utayifite, binyuze rero mu matembabuzi. Umuntu uhuye n'uwanduye Ebola ahita ahabwa urukingo, agakurikiranwa ari ahantu ha wenyine mu gihe cy'iminsi 21. Urumva ko rero ni hafi ukwezi kose rero ukurikiranwa n'abaganga kugira ngo barebe ko rero wakira iyi ndwara mu gihe rero wayigaragaweho aba agaragaye hakiri kare ndetse akanagaragaza ibimenyetso byayo muri rusange. Ni indwara yica ariko kandi nanone iyo imenyekanye hakiri kare iravurwa igakira.
iravurwa igakira. Rero ubwo rero ndimo ndakubwira ku mibare, ndimo ndakubwira ku bijyanye n'imibare ndetse n'abo baketsweho ko baba bafite Ebola, abantu bagera kuri 14 ariko bose bakaba baraketswe ariko bigaza kurangira nta n'umwe ugaragaweho rero icyo cyorezo cya Ebola muri rusange. Ni ugusuzuma cyangwa se n'isuzuma ririmo rirabera mu Rwanda, bakaba bamaze gusuzuma abarenga 29,000,000 hano mu Rwanda kugira ngo barebe ko hari n'umwe waba ufite icyo cyorezo cya Ebola muri rusange. Reka mbashimire rero iyi ni M24 TV, reka ngubwiye ngo niba utarakora subscribe wakora subscribe kuri channel yacu, ikindi kandi ukaba wananyeganyeza akazogera hanyuma ukajya uwa mbere mu kuba wabona inkuru zacu. Reka mbashimire rero mukomeze kugira ibihe byiza.